vaenga lea o whainga malanga ma whainga whawai o mo meo minsta e o whafo mea masui al malo o le me vana e lo teimi e whaia ma o tua lalo i minsta ko kere ka uo i whongo vaenga le whongo e o ngā mo samo e le o le alu i whongo ko kere lo le e se mea o ngai mo me ya e si dia con kaolo mo fonte ma me mo a fai o minska e vala uma ma ko me fa fo passes e o male ka usanga le ma se minska e mo i sa ma po wal no la ka fa fo o male fo so male fo ois e le singa me fai o fai le i fa la pop tonga i fa ava kuso kusi vala ia me fai o sa ai le o mi fongo e kau o tulanga le state of emergency o le tulanga matu ya we ai se tu e fa kwa fa nga le tulanga le e la lo fa mai e pe tula e mai loa e li fa lave matu ya ya fiesa tu on fa la ulo mai lo le e la malo fa la ulo mai la malo le tulanga esem do tia o se fa la fa fose le u ele tu on fa ka ki esem molole ku la fo ma fa malol malosi e te taua o le malo e fa kingo e ngai ia fa ola ie tangata o popohani ka fu ia mo no tangata fo i fa le konga la o ko fa i le so sa ia mai sa ku lo fo sa ku lo fo sa e fa ka ki se uma yanga ko fa na vela me loses ia pa wal de velo ro fe tupu a wale ko fa na vela me ses e ngā luenga e kou whai mo fa sau i ngoro tata. Le fa pupunga ngā tau o mene o state of emergency. O le fa ngā malosi lea, whakaki e se umai i a tula whono. Ai li liu rol malo e whakingo ngā ioinga e o maku ia. Fa sau i ngai leola o la tau. Ono ni whala vilave matu ia u afia. E pe o tsunami e pe o mo me mafui le lau tatou whanakoro o le wa ele to wha o le amuta e tulanga na ua ves foi le man pui puinga so se koe ngā pui puinga e ofiso le leo ses i le afo i le committee foi le leo whanle whakuse New York New York ia wale koe pui pui foi la los tula whana ngā rupo ilo ka ko ngoka le alu le whainga e sa si loa mori oe tulanga la le na a lea wa whasala mai ia aura no winga la e le tau fwoi lana no whanofwai le York wa e le whape wa umai whama le ia kakale le kuia a le fwoi ua whala la mai le sauwale al monkey box le ua la vea New Zealand lau la vea Australia ia le silo la mea o leo mai a kako a la ea lua i tunga o malo i o senga lau koe tighten up la to pui pui o la e mamaki a kako ma whioki le COVID o le me hoi lea e mou mai e le si whaleoki e ua e le ongo se furu i lato e malini i le COVID mantua fo e leo ka ua isi whaleoki a whaila tūranga na orana winga anu kakele a tangata ia e malili ai leo whalau loina ono nena na o isi
tauna lipo tima ia le lipo kia mai ala e po ele lo aka porque le foi se ainda muso lipo o le tulanga na tau o mene o state of emergency o mai ko kele ka ko ka bi fa pal per lo le masingal malo ki pile la aula i pa u a fainga ko e ki se a fainga ko le si ai o e mo kwa fai fino a fe ave in me fengal ai le tulangal na ta upuia sa o to mai o mana tu la va fuori kai do te mi mo me o fatino foi faccia longa al neias ya nisi me tupu ya la tati atu le stof tatu to felo e foi mole atu o fa fo mai ya ma tu te fa malu wat foi pola se o pu sala al mato tutelea o le ngai o malo ma fa la lo nei mata au pu mato te lo a fai nai tatu atu a o se wala foi le fa a penga ile malo tau fia ni ngayoinga tau fai bol pui ngal malo lo venga o le so sani le matu fe o upo le so sani mo tatu malo o no tatu uma o le malo kako ki pui wai o le matanga malo o le makanga uma kako ya ana le mai tu ni asu ya mai se ngalo fa fe mai mo to so fo mai ya